you nosi nothing this. Vi ste isti za mene kao za druge i to sve. Hvala vi mnogo. Thank you very much. God bless. Svaka čast, Ekrem. Ekreme, koja ti je pjesma omiljena? Tvoja? Moja? Engles. Pa my Favorite song. favorite song. Ne, Ljubče. On je profesor. Da. How are you, mother? My son. And house working. Working house. I have 2, 3. Ekreme, How are you, mother? možeš da prevedeš ovo na engleski? Ah, Volim da spavam sa ženama koje imaju velike sise. I like sleep, but lady who have a big teeth. Bravo! A to znaš perfektno kažeš. Da. Do you like chicks with dicks? To se prešao, on je rekao da voli ma. Chicks with dicks. On voli ma. A ja volim mare, ja ne volim veći. Rekao bre, Da, rekao je kao mnogo posla sa velikim sisama. Ima neke žene imaju sise, ali su palje mnogo dole. Razumiješ? Izduvale se. Palje su mnogo dole i nemaju crnu bradavicu. I razumiješ se? Imaju brojčanik veliki ono. Jel da? Ovakav brojčanik. Ali procijenio sam ovo. Ne mogu to da Ne, pričam. reci, ajde, Ekreme. Otvori se. ajde malo da pričam. Ajde, pričaj. Ekreme, pljušte glasovi sad za Da, tebe. da. Pljušte glasovi, samo pričaj. Otvori se u sisi, pričaj nam, ajde. Nije da se zamjeram ovi što me slušaju isto. Nema, ma ne zameraš Pa se. svi pričaju o tome. Ali mora na engleskom, ljudi. Da. Nek kaže na engleskom. Aj, ko zna da Ajde se prvo na našem pa ćemo na engleskom. Lady who have a big mouth, Da? she have a big... Big mouth, big pussy. A sad prevedi na srpski, pošto dosta njih ne razume, ja sam te otprilike shvatio. Slobodno, Ekreme, ti onako psuješ non stop. koja imaju velika usta, ženske to viču svi. Da. Ima kao Šta? veliko onaj. Šta? Veliko je kreme, reci. Šta veliko? Neka nam Bog. Ajde, pa ti nas učiš engleski, mi ne znamo šta je prevod toga. Jeste, mate. Kako se na engleski kaže? Pusi. Jel ja pitam? Ekreme, kaži ti meni sad na engleskom. Šta ti misliš od nas ovdje, koji su 5 finalista? Ne čujem na Aha. Ti si najbolji. A finali su ti prvi. Ne, na engleskom. Engleski, na engleskom. U finale, but my think, first Stania, second one, Era, third one, Miki, fourth one, Goca, Božinovska, five one, 8 mora da budu. Ajde, 5-1 Daniel. 6 gospodin Sarajlija. 6. 7 je Ljuba. A gdje si ti tu? A osmi 8 ja. ti. Ali nisi na engleskom rekao. Jeste. Dobro. Jeste, dobro. Mislim, to je moje mišljenje, a to se nikad ne zna. Ajmo nastavimo s časom na engleskom. da, ajde, Vesna. Moramo dok nas Vesna. Vesna obavesti da nastavimo sa časom. Reci na Pa ja mislim, stani,
Sad momentalno smo završili da odemo da ispušimo po jednu cigaru. Čekaj, pa nisam ni taro. A moramo na engleskom da pričamo. Eki, sve na engleskom mora da pričamo. Mi učimo sad engleski, ja bi da imam 5, imam 3. Ženi poklon, šta voliš? Čekajte. Čekaj, ja sam prvi. Ljudi, pa pismo je, nemojte da se... Ne, samo da uzmem čašu. Da uzmemo nešto da uhvatili zavljeno. Pa pismo, Aki, ja sam dosta pravo... Ali završili smo čas. Ne znam, nego... Čas je završen. Samo još stima malo. Nije da, savršeno. Ali smo čuli njih troje pitanja. Mora zadruga da nas obavesti I kada je kraj like čas. to buy for my wife something for gold. Expensive. No too much big gold, ali little bit only gold. No. Something to give from me. He like this. I like my wife, she very nice, very good. I go by yourself 3 times Europa, long time, 3-4 months, and she never complain. Talk with me nice, like this. She never I have problem. But her 27 years, like this. She give me a 4 son, no, dobra, Samo ga doveze tamo, thank you, goodbye. Milane, ajde tam, Milane. Pa evo, kaži mi neki most u New Yorku. Pa I have a Triborough Bridge. You know. Yeah. Možda si čuo za njega. Šta je bio skako sa njega? Skako. Ima George Washington isto. George Washington. Znamo za George Washington. Another one state. From New York, go another state. A šta gledao skako? And New Jersey have too much people from Beograd, Serbia, like this. And have also Ridgewood. Kip Slobode u Manhattan. Gde? Manhattan. Odevu, Manhattan. Yeah. Okay. And the last one. Što je ti? Pa da mi kažeš engleski, pošto ja ne znam engleski. Da. Ja i ti smo ti da mi kažeš na engleski. Ja i ti smo najbolji prijatelji, a ti jedva čekaš da me Ognjen prozove. Who tell you this? Ko ti to rekao? You have a wrong thing, I'm sorry about me. Imaš mišljenje, grešiš u vezi njega. Ama ja samo da mi kaže kako se to izgovara na engleski. Aha. You're very good lady for me. Ti si vrlo dobra žena za mene. And I never think about this. Nikad ne bi pomislio ja to za tebe. I tako. I kako ćeš ti mene sad da učiš engleski, mora da imamo lovku. Da. I znači, pošto sad ne možemo, možda ne možemo i mogu da te ja kasno i naučim sve. lako. Da bome. I za koliko dana ti mene da naučiš? Ja da te naučim, to će zadruga možda rasporediti, nekoga od vas da učim za nedelju dana. A to bi bilo lepo. Ali to ne može zadruga da pošalje pismo, pa te učim, to ne smije niko da zna da te ja učim. Jer to ću da budem po zadatku. Pa evo niko sad ne zna, niko. Kad ti neko kaže haj, to ti kaže zdravo. Ili ti kaže How are you? Kako si ti? Ekreme, može to da znači haj, kao? Kao, znaš. Haj, kako si? How are you? Kako si ti? Aha, okej. Znači nije haj... Go, idi. Come, dođi. Ali kam znači samo dođi ili još nešto? Mother, majka. Father, otec. Šta pa, ne znam pošto... Who is woman with... Sestra, sister. Ovo, ali ti spali. Brat, brother. Pa ništa, moramo ja i ti da napišemo na papir, pa da tako učim. Ekreme. Muž, my husband. To je moj muž. Husband.
Azbest. Žena u wife. Pada glava. Onda i takve... Ma ja, Nije teško to. Nije teško to. Sad samo malo, eto. Who is woman with best ass here? Stanija. Ova. No, Jovan. Ne, bome na Stanija. Šta ti je? Only she have a long legs. You have a wrong Ima duge noge malo. about. A kako se kaže na engleskom skraćene? Kako se kaže na engleskom skraćene? Short. Bravo, vidiš, znaš. Short, znao je da kaže. He's a retard. Evo ćemo sad gotov čas 45 minuta. Pa sada, evo sad za sad je završeno. Ajmo da spavamo. Little green frog. Narkomani, što sedite, ajmo. Ne tršite tamo u red. Little frog, shut up. Popijenu kafu. Little frog. What are you doing, little frog? Jebavam te. Zadruga. Molim jedan čas da Ekrem drži ovom Eri Ojdaniću. Dok ne nauči osnov. Može i Miki. I ko je treće mjesto? Goca. To je taj trio. Da. To je ta ekipa. Oblači se. Ne, Radojka, ti si mu rekla fino. Oblači se idemo spavam, šta? A, da. Ja rekao, šta je? Ja rekao da se šminkam. O, Rasulu. Sebe. Vačkanje dža. Vačkanje dža. Ako imaš visok pritisak, odmah glavu. Idi popim ako te uleti. Znaš? Sad baš mi oni, Ha? ovo što sam ja tebi stiskao sad meni. Znaš kako je mene noćas bolela glava? Ja sam mislio da mi eksplodira. Ovo sam. Ja ne smijem te stisnem, kad nemam koliko ti odgovara. Pa ne znam ni ja, ne znam ni ja koliko... Pazi, a ja dvojka, ja, zamisli, ja vi. Nije zadovoljno. A u stani odmah daje peticu. Ništa, kao stanija petica, dobro je, odlično. Stanija, sit down, please, fire. I sa Vesnom se nije nešto okačio. Kakav je ovdje, isti kakav vani, s njim jednom sjedio 7 sati. Da, on je još je vani opušteniji. Mi smo do zore sjedili, baš 7 sati. A što si ti tamo radio? Na ovo sam sjedio u Sarajevu 7 sati. Mogu da kažem, šta je preve reći? Ja sam, Ljubav, Samo ja sam ne postao. može Ti čekaj, mi se slikam s tim, samo čuvaj mi reći. ti je šou, a mahne, brate, i jede. Znači 7 sati samo ovako dolaze, nikad ne prestane. Vani je drugčije. Pa dobro, mislim. Da ga ovaga ne dangle i onda... To je... Onda isto. A misliš da on ima frku zbog toga? Šta? Misliš da ima frku zbog toga? Ona je opasna, brate, kao... Jeba. Stvarno? Da. Boji se on je. A boji se samo tako. Ali se opusti kad popije, on zaboji. Nije sinoć, ono je svom ludilu odmah, volim te, ba opasno. Namazanije. Ma gde sam? Ali, ma ne, ali je opuštenije. Sjedio sam, znam kakav je. Da. Ono je... Da. I mahne ga, jeb ga, litar je čiva Evo, ja sa ne mogu zveknom znači ovako da za jedem sat. cigaru. Za sat Sad sam i ja. pol. Ko je sad na redu? Sad ja. Ne može da uđe kad sam ja na redu prvo. Filip, prva Pa nisam čuo zbog toga. sam prala do sad sudove i stigla sam. Bačkanje, ja mislio zadnja vuča nešto. Pa što je, nemoj lomiti. Tamo godine
Majke mi mili, uletao mi je. Ali on priča malo... Pazi. Pa koji posao, čime se baviš? Ali on tako pita, neka je...